obi ahunu se we en wo mu di hu dwuma wo ho no boni bi ene enye we ni nko an wo mo no bonsam tawa tobacco cocaine India hemp na ne kekan ka ho de wo mo twitwi bi pa red nom ene na sefo enti bobo sante ho de agedin pa e won kokko ho na nansem ntemu ebeto odwa se abrantie baako ya wo no chinchinga bi no woton e wo enkokko ho enipa bonifuo bi saa akọwo ne sekan ema woto nanom wonse do beye mfie mienu entam nie ena nanu ya nso abrantie bi ano no so adi beye ne mfihie aduasa entam ho wono nso sara ntokwa kikikiki saa sigareti hunti ene wono nso keja woto nanom ewo ensie do na saa bobo shanti honom ne de ya hyede de ho nkomo ama abambofo kra de abeto dwa ya wo mu kyeremu se wo mo pekwan bi a wo mbefa so na saa we base no womo aguru kra ewo empotemo nansemu crunch meeting bi koso ye security enhyiamu kese ene obome ahemfie kese mpanifu ewo honom kwawu west mensini assembly womo nyina ko nhyiamu no asese womo de hyehye egu akwam se de be ya sa abobo shanti hono womo ebekwa akodwiri base ni nyina ede atuagu na MC onyamfo Tamimu Halidu no ono so eti meeting no mu ebi na yenya no ntie se dwumadie no anya abaso na wo hwefiri saa time wa wo moti saa wi base no abesi na beto dwa se nipa be ya nwotwe ne akire de wo ma hwere wo nkwa e wo saa de ne ho enam so enti dwumadie soronko a akoso ya saa wi base no abeye mfihie duonu anie wo mo ete ye no emperifo kire se wo mo atu anamo akodwiri honum nyina na yamane boni ya woto nkra ede mane yen efiri ehonum Mame afia ejema budu wono ena edi ensem no achi yenkwai na amanembo bia wo honom so no wonfa nto so emfa emayen mame woteme nka memwadwomo akwaba eba SOMPA FM so meje so baba mejiri se wapom eye boko erade adom bibia boko na wo famo nyame adom yenso ye kurakramu e wa hanum sei na yenya no ntie se bobo shanti ya eno eye we base kese pa ne odu nkokwa wo ma tena ho nyina eye awe saa base no yenya no ntie se mpanifo etu na mosronko bi namso ama base no sesi ade ya skata ho nyina nokore be ne wom na enchemu e wo ho enesen medase mema etie foni ahwefo nyina kwa aba enfa mepiemu ewo nkofo eno ewo kowa soye krofon mo na tele wadi nkan abo ne tofa ede chepie fo eni ahwefo no eye no kre ene dwumedie kese akoso ewo bobo shanti papa sami ameno kasai ube piemu on machese hu se enka ne dan ya na esi ho na kamia ye se dani training school ede ma wi fo ena afrincha korinsa fo ene wona ebo besi brano ene ye diri na ede etegum na infinsia be ye duonini ena granted go kwem se bobo shanti ebe bie sa pap no ewo nkokọ na nkokọ bia ye wo ye se ho se nkokọ sankati na ntuo bi nso ho na esoma de hye wo nkokọ ene ne mpotamu na ene na branta odi bobo shanti ekobie sa pap no eja ene de ka die nto de to no ankasa ne ho inti e pap ne se bobo shanti pap na tumweni ene e bobo shanti e ko fire by e de ma papi ono nso konya akwanhia e okufo idua kwan so amen na nsaye so no nso asomu e dia hwemenkwa ye be ka no se fi sa bobo shanti papi ebe pie mo akokọ ye nsinhie aduoni ni nipa nwotwe e na afa sa papo no atofo adia so monkwa ni nyane se esan so wo mo no muboni ma na bro so ntini sebe atenka ye nipa atenka wo mo nyadu enti ntokosi wantem abo hwan so ya chekenefo no dia won yonko enti okwake tue bia na akwadani ewudie eni owo akwakọ ya we ho so ma nkokọ di se ya nkokọ di ense nyana eye bobo shanti papi adaruma so ye obi na wo kwakọ fasa kwan so a na oye ma hyehyɛ esan nyame aseti a ye je wo na do eja pade a oyo bansa wanhwe ya sesel ya sesel wo hu nyema nyina enti sa bia ya ne bobo shanti papi me dam no na sa akwakọ ye kwan bia wo na mo a na wo je hu mienu nipa ba ko tutu kwa anya abiasa adesa bia ba ko fo enfa ho e wo so won nam be mienu ana ase miensa eni se na wo chie ma branch bia fa ni tokta aya tokta oni bobo shanti ya pap ni ene dia wonya ni bia dipso no ne ba enya akasa eni se bobo shanti ba no e de se kan awa branch fa ni tokta amen nam sa ye so wa hwe ne nka
na ntokwa ni mu no ntia yensa kan ne se doctor no eledi kan approach the canin any so bobo chanti ba you so ntumi answer me ho so and ono so chi se kan ede ku abante a your friend is set of kai ele nam fire so ema adesha wo mo ewo zongo esa anse doctor you ku zongo wonti no wo de mradin kan show mo sem eba bobo chanti papo ebe say nioma ebe yuju nioma guye and I'm tired so my bank has to say ya wo propose ha on monya for samim halidio and now say music and our bombing him tell for bombing him I answer any dia no e bi asiamu e hye kwan a wo be faso amedin boni abobo chanti papo e de man kokko ina etuatwa anase abrase nti wo mu di nhyiamu no na de wo se ba ne se wo mu be jiri sa bia ye ho magu ene abrewa yituma kwam e fi sa homa se be ye nunum and I'm saying foko piemo e obia ye fa ni se bobo chanti ho and I'm the excavator see one that so one more grip up na e de gu fom ya so ko piemo sa bia ye ho a se nya part na nko a ene wo enko fo se wo ma dan e wo ho no ma e bi mu ye tro ba e bi mechanical na wo mo ye e bi nso ye print and press e bi nso botri e ne bi nso pamade enso ye ya ene se enko ayo bombing him asase na won so down some ma obi ase to blog ban to so I saw put baby at na no akọ him nchen and on him say no asase we the him because na no mumu en si blog dan in so into yam tabo dan ye ma ho kwan ese won be tinye si na so she din bonu e si sa bia ye ho ba dia na wo si ejiri ho nyina edi tugu into na ban ka tani ayo monya for samim haliji ama adisia wo mo so sample samo bo so ntia esi wo bien si sabia ye ho esan so si no mo ba be sleep no ye de ba be dane ade fofra e be ye mfaso de e de ama de se wo ko wa so ye ko fom ha na de ko de e de ba be ni se de ba be ye car park esan so be pie mo ko kwa na so ko we sa ye so be ni be bia ajaba fo e park mo ka ho inteja asembi so for na ko bi asembi tuno into man ka samo kwa ko fa nsem we dia ba dia ni adwiri wa gudia na wo se bibi ba mpani ko tim no mo de won ye into wo ma dwiri wa gu awie no nyama de hia wo mo san poto mo botu mi nsia no se bibi akoto ten na de hia ne ti afie enye dwiri ka dan na wo san poto mo nya tupu dia abiro be yituma kwama amye de ho no so aye car park into do fo so bu saya na yampa bobo chanti park no ene ya dwiri Mamenchi omanfo nyina emra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na wadawuma ye di videos ni nyina agu ye Facebook page no eso sa bobo shanti ho na ye ka ho asem no abusua enya asem kuma wo bra SOMPA 106.5 FM Accra Facebook page no eso na enkomo aye di nyina wo so behunu be live and colored na mamie bobo shanti no ne di kan me pese me hu se ewo krom na video no aye hwe ne de na chese ho no ase eye city on its own na anamo no a ene wo mutu ye no sen na reaction no etie from a mabunu area ho sen na enioma sifate wo ho me do meka me se baby abobo shanti no pap ne wo no ewo krom bro for case ye better say is in the heart of Nkoko ewo krom ankasa okay enye se de Nkoko craft bi dedi Nkoko krom and abobo shanti pap no ewo na so de me din kan esa na wo hwe twa mu yi de si ye ema wudie ma brand friend Tosca for mu hwe ne nkwani ntino ekoye afanu mienu ntopa esa nso abobo shanti no eyekowni ena brand na yeku ne nso eyezongo ni inse koda ni zongo eni ko government ni bi so ntokwa inti zongo fo na nkasa de mrasha wo mo nsem edin kan de bubu wo be sai ho mioma ansa kwa ni mpanyifo eba mu ama ene de mama bedwiri no na de che bebre wan sama wo kan se yi ewrade se bi papa bit ne finance taba se bobo shanti ye betumi ebubu no ene ye te Nkoko aye bre wo mranse ne maba won sem sei insa de che wo Nkoko wo ma wo san potem ho ne de ne ka se ye ni gisem pa edema wo mo se me din kan no kame se bobo shanti papa no adani training school sebe o person ba sie wi no na wi ton o sie red no na ton o sie sebe be si bradia no de na kwa to sa bobo shanti training papa ade yama wo ma ebo brebia ensemen faka won Nkoko krom ha internet ka se nem pe ni fosu sa na mo a wo bubu ni de eni de asha de shema
na womo koye no MC task force a womo edi operation no animu a womo koye no womo ekoto nkrofo bi wo ho na womo koye so womo nsa so nkrofo bi mu ya kire womo se ye kase ya na me no from medalse every MC and the task force for the koye van so but say esi won the so no enye se ye kwa kwachi obi a me mo mo say ya womo de koye an se ye kwa kwadwiragu and then yes sir womo sorry prekope and womo ko so mo kwa kwadwiragu womo jinkan eyi wona tutre ese womo ba be dwiragu san sin mu ko so e wona nanu ma hen fontem and I think music and fontem inti ase ye adwuma ese womo nko na dai no nko dwiragu inti womo nko so mo kwa kwachi obi and obviously dey see won inti ana ama mranten womo ma ho bebre omo ma ho bebre nti omo koye no womo nsanka obi ase o ma obi. Okay. Mame ma yemfa wo ensi ha na ye na wase ewo wo ne bo a wode aba na bibia ni akire ye beba ne aba beje enchiemu foforo e de afiri ho wai enti ye da sipi abusua mame afia ejema budu eye yamane boni ewo enkoko na chese amane bo a wode afiri boboshanti eba ye eno no ko Facebook SOMPA 106.5 FM Accra me pacho video no ene ye die gu ho no na chese boboshanti ho no ye city on its own a chese adan a hihye mu anyasem kuma wo mo ko ye nso enema wo mo ko skata no wo ho no nyina speakers ne sisi fan enchancy plate in some bottles ene bia ya wo mo tena so chese anyasem kuma kra excavators ya womo edi koye nyina eno ene ya paki edi chese womo skata ho nyina ye nyade a ye je bibi wa kire na kire kura no obi abase wo ba betena ho aye bibi enti se ne no wo ka no omanfo etimpotem ho so wo mani age pasan se mfie be ye duo no entem se de na yamane boni ni kire mu se obi na abetene pab ene wodi ne din ato so no kura ye se afi atwa mu no wo firi mu wanya akwanhia wuye enso pab no na edaso tintim ho ache se ukonkoko ne mpotam ne ye ka boboshanti di a ene obia eya we sesia no eje ebo no eja anya ababedu ya ache se womo akwakodwiri bibia wo honom na ye to ankomodie no so engineer Richard Odija wono ena eye engineer panyina wodi tim no anim wabra na womo kwakodwiri saa empotem honom no womo kodwiri niema edi agunu yemisa no nsem makomienu bi na afe ye nto asomfa firi ho engineer ye de wasem akwa aba SOMPA FM so ni o Accra meju so ni aba ye da mo asenso mo ni adwuma mabo enedai na na ne ebisa ne se boboshanti ho no yate ho nkomo bebre ene anamo amutu ye edien yenim issue ne dada but yete se crunch meeting bi koso mankomodie bi koso mo mensini assembly no ene hemfo won potem ho edien necessity sa na montuo ya ene mutu ye bobo shanti no bia bia ban asase na ba asase no ye di ma muslim mo nyina as temporary base amodium business kaka medum ni binu na akwese like wana kodane like criminal for ni amu asegbe munu kiwi ni cocaine amba no joint astawe for ya ko chowo ye ni amana na nsemu ya oma nipa mienu ntokwa bi ko so mu ntema ba ko edi tika woni nya na no so ye fa te kunu eni focus ya na edi ko adwudin se no sadi e musa to so anu we kan wa etama ni pe wo no mu. Let's say yes, Biana mako woman. Yen for kwa jukro me bubusa biano, bubusa dano efio. Na sabu bubusa santi no. Yeniti ko my mwana kokwa. Yene 24 jana ama di machine akwatina se ama ye bubu ni na efio. Ye jiri se mukoye no bia resistance bia ama emfa emfiri mu se sana etiempo adenti ena mwetimi atena hwa yese eyisa pab no ye be establish wo ho no enye na asemu ena nipa dodo no aso afiri mu enti adenti na dedadai yetimi atena hwa ama we nyina asi ansa na yetu na mo bi atise mini aba obi bai obi akọ
obi by obi community by municipality afena obi abewu ye chief executive so ono so be chief executive afena pewu eti fine bi be won say bi say dey nye take different measures na fan preventing nipa na mo yefa nema no babu oso so ba obegya ne na so say no ni SCC dey mi masade ntwaso o wi mata mi time wi eti ne ya ye time e ba ye fi masade ntwaso ema ye di kwadu ko mo say ye mu dan fio na wadaruma engineer se sie ya makodwiri ho no mu yi plan no ne de we he ye video no ayensa ka no eniema no a wo mo adwiri no eniema ne bi da so egu honom se sie ho no ede na mo pesa mo de enhyehyɛ wo ho ene de we he 24 bi a mo fi China e de agi but say o mo na sabin de rane partnership na o ma kreti railway park say be I say kokko na congested so you try say you be do kunu na be a car park and you say you be raise ho me makasa park maybe at your be like recreation center and now say be you be na kreti you makaka wo na wildlife here they say you dey about wo no but for now no o mo maka wo no because omo no e be adimpa for be hairdresser be makeup for ya chop so for now be jam town for make a credit every time na say nya na say investor ni ba ye be chiro mu ya mo period o me baketi efi o me nya kwa 5 million. Okay enti until say ye gidi sese de wo chem no de project no eson yes eson ena adwuma bebre ena kom ansa na motimi establish bibi atisanti for now no eniama na egugu ho no mo be boaboa no wo ba bia na mo be sese akogu ba bi no mo clear ho no se de be ya o manfo no betimi adi adwa wo ho ansa kopem se bia plans na bibia ebe ko na wie ye na afa mo de sa project na hyehye so sa pe ye be sabe bia fio ene ye ko ye djuma na wie ne no ti ba ko sanya ma fe ye traso quality gata mo ho enti ye be se fio na ho na da ho I look at the project na ye no kwa sa project. Okay engineer we dia wadaro ma me na wasene yemfa nsi ha eso me da se abusia engineer Richard Ojija wono eneye engineer penyina wodi task force no anim ene emfidi a womo ede ko boboshanti ho wono ena na edi anim dendenden a enye asem kuma na ye ko ahoma no so biem sanse we ye ka boboshanti asemi eye bambo ho asem an ye ka sede ye ama ne boni no ede ba ese mpotem ho de wonam nko akora na ehu abow sanse wanhwe yi a obi akonum bibia ma wo hu nipa kora wo hu ne sa bebe ana ntatea di bibia hwe otiri ama wo hu se wo ye nipa kora enti ye hu akoye bambo ho asemi de ese ye hwe ne edi nkomo no so edi free ho enti Ora Richard Kumado security expert bambo ho nsensem opanyini wa biri mu ye papa yenko na yenkodi nkomo wo honom so Ora Kumado yeda wase enwumre ye oni emo akwa abanso eba SOMPA FM akra so ina ba da se yenko na enwumre nkomo aye di no na efri nkoko na eba bezi bia ye se ye frɛ ho boboshanti na eba se nrobone be sibra ne niema bia mabunu ne titiru wo mode wo ho hyemu akyesa boboshanti ho de ahete pa na ne task force ne MC ne mpanifo atu anamon ya wo makodwiri sa wi base ni nyina ede atoagu na ne ebisa se anamon ya wo mu atui aso eno no ebetimi aboa ma enobone ho adwumadi a mabunu ne di ne bambo ho nsem a ho akoye den won potem ho no ebetimi asolve bibi ana Mpacho bisa question ni dio wo line break here. Oh, kafra. Nia na ba nia medi kan ni de se wote. Mpacha. Okay. Okay. Me pacho asemu ana mi bisa ne se saa wi base ni nroboni base ahodo ya na ye hunu ewo empotem ahodo no ekwan ben so na pose security threat ewo mai mu. Oh, no, definitely. It creates a lot of public safety challenges because from your narration and as an introduction, Nipa 2 na way and as a 3. Nipa 8 so far, 8. Exactly. As a result of one as a Drobonian Sema, of course, was a particular ghetto. Near almost everywhere in Ghana, Ubenya, some of these ghettos were
In small villages, in bigger villages, in communities, cosmopolitan, there are ghettos everywhere. Now, ghettos whereby the year, a channel and as a platform for selling drugs and smoking drugs and abuse of drugs. And I'm working pins, I'm leading our facilities, And about the year business is some particular people are obvious from our society. And see, a very critical thing. It's all adding up to the transmission, the transfer, and the movement of drugs, all manner of drugs across the length and breadth of Ghana. They say for once the police has heeded to the advice of Omo raise the alarm, and what they're supposed to do. It should not just be this particular one. But they also said the police will go after the kingpins who are leading this drug smuggling and bring them to book. Those are the ways you can break the chain and making sure that our young ones do not get involved in some of these odd activities. Said na wo ka kempensefo ne wo momudi animu kese na yenim se miaye bebra ya sa we basis yi ewo no ya no omanfo bebre no akwa report se bambofo no bia se bia prosifo ewo area ho ne ade ya na dodo no akwa wo mo ya awe o wo mo ya awe se we basis bi ewo ba bi nso won betu ho na mo ya na akoye ohawo ti sa hanum ya yedi nkomo ye se 20 years nie sasa we base no won be establish ye afei ena mpenifo tu na mo akodwiri wugiri se edien na ya kwansidie ya mpepi no bambofo entimi entu na mo entam ne ohare so ewo niema bi yeti sei hu. Definitely a major concern, a source of worry, a major concern. What I've seen is that all communities are almost here in your way. Our community now see that why can't the police for man yahunshi? My community leaders no cost the ID boss in ho. And as almost call IGP your no. Okay. Meaning say your no dear, but yes, he will take a definite action about it. Now you tested the laws, now you share. So if you say went me and call police and answer IGP what? Fuck up BNI for her and now almost mobilize some other security agencies now. Other than that, about a creative problem, and the earlier the better. Other than that, repercussions goes way beyond individuals and individual communities. Na opinion ye kwanimu no ye jiri se sa miaye bi bambo ho nsam no ya na ha dwene ye reporter no wakaso o manfo ewo area ho no onkwa wonam kura na usuro my education kakra ye jawa mo akọ way forward no edien ne ye be yeso o man ya niema bi etete se no ye be hye na ye si anokwan ena ye ankrankra ye te area ya niema we bi koso wo honom no ekwan ben ne so ye be fa abo ye ho ban edi afri sankrofo ehu wa bra ban afei ni wo ba betu na moyi. Definitely ye hear police for ye be call mo chow say ye report such cases almost come who kasama. Now, can say if your community police is not responding, go and tell the IGP or tell the CID boss. Now, if that is also not working, tell the director BNI. Now, mobilize other security agencies. Now, go and clear up all those places and arrest some of these people. Because sometimes there have been stories that police also can be. And almost no we need be. And that's almost you see a drobonino. It's a whole lot of complexity. But I have confidence that Yohonu will do something about it. So let's try it and get to Yohonu and make sure that some of these ghettos that create problems. Ora kumado me na wase ene obre no adaje se de bia ye bo pruma obie yen abusuafo ora Richard Kumado security expert na chese wono nso ne dia wode ba ye se empotem ahodo no wotimamuni no nso wo hwe na se de emabru no ye wo area ho no bambo ho nsem no ebekwa kwaye ohawa entem so nso wo nan ni bi ubetimi akọ aprosifo no akache na wakọlọji complain no se de be ya won betimi etu eho anamo entem na ma omanfo nso bambo ho nsem no etimi agina mu yie enti boboshanti ho nkomo eno no na enkokọ ene edi amanebo no efire ewapue mantam se saa wi base pab no a wo mo beti ye be 20 years ago ye owura no kro beti ye no wono kra wafiri mu no eda so tintim wonne na MCE task force engineers ne
empenifo a womo eda mansini assembly no ano no womo etimi etu anamo koye ya womo akwa aso bibia ano asesia we base ne de womo akra ni nyina edi afri ho hot bite Cassia boy ya Leicester Company Limited a womo de yas toothpaste ene ne brush abe dwaman so ena womo ebo ye chidomo a ye de ensem no bremo na yemfa ensi ha de aka ewo echire ena edoso ye dane ye ho na afei no ensem aka echi no so ye de atoa so de amamo hot na hot bite so de ne de ma o ye de ma o say no akaba ako afa no so ka ho na ne de ma o bebre say no ne ento aso ye de ma wo no na poso bia de ka ho de ma wo ne se animanimu ya so anopempo wote ho kase e wa anopai kase no so se abrantie bi migration officer bi enipa bi akwaje ne nkwade afri ne nsem no ho update abasisi ya na kana mampanyi John Dramani Mahama so akyerɛ hia sɛ yɛne amafoforo etimi etokese domkuma ye wo meye emraso bedwam wo mo ede nsem akubia todwa ede afa energy minister ne gina yesie sɛ wo mo ebedum nkanea kakra na wotwe awieye wo sansem ne ho ana so ye ne de aba kyerɛ sɛ nea wo mate ya domkuma akan nya no korɛ abrekuma no free run ya eba so abato no nsem no abato bedwa no aka nsem bi akyerɛ nwumre wobetie emu nsem ne bi afri ya na sesi ablekuma ho de ɛhɔ ene da paso ma me eku afri ye ya wono gina ma MPP amanyoko no wo se enye den ya contest ne de wobekɔ bi se wobekɔ wonko director of elections said ma NDC was so kokora obere so obere na se bia nkunim de beba de amano no ne anti galamsey task force ya John Dramani Mahama mampanyi wakopa wonomontoma enura echi ya no eya de a wo kire se obi do makosi akente no se ni bakro no wakodi nsenseme e wa ban mu ye bekọ asokore mampon abeto dwa se bambofo akohunu biaye bia ye se nyensen yiguo che se ne headquarters ya wo makose niema pa wo ho anya semkuma na ye bewure mu awo nsanfoforo mu amasama he ya kwanfo ne akwanbone ya wonam so no ya se do ba for strike commission be no o ma twa sensen o munyina so pa ne sen abra empotem won so ba beto dwa se galamsefo eyade a ye kase bambo dwumediefo no wansa aso pechi ewowo ye bekwa mano ne ne de ho nkomodie nyina so ato akase ebo no so de amamo afoforo bi ka ho ena nwumre anuanom basa yesi nkonya ye de eba besomo ADWOA ASARE enimidin mene obrempon na kwaku ampoma ena afei ohinire mame ekua yeboa esiamabronya abrewatia na ye hye nkomo na setaw na ye hye ase a ye ne oponchecheku bebo nkomo na oponchecheku ene bebo nkomo ne nyina no eyade ketewa bi ene se enye ketewa sampo manfo hu ne se ye ketewa bi so nya ketewa ena no pei wote ye se ye kase ne so immigration officer wono wodi ne dwuma na waba fie se janko ba gina home kakra your friend Steven kin amwa nipa bi akwaje ne nkwa e de afri ne nsamo e ba ye ene amanfo bebre no akasa e de afa ho enkramantem ha ya pani a woni amansan din kita ho e de ma procedure makuo no e ma me Juliana Oben ene wode nsamato je chesa no kure saa asem no wan ate na wan achi nipa baako ewo mu na nipa baako a wan achi ne wo mu no wo boa hwehwemu papa empani se ensem wo we ya na eda etini wura no yendi kanko na afa yenkotie se ne ma me Juliana Oben woni nsatwefo bo nkomo se ampa woni achi obi na woni chi no no emu nsempa etisen police penyini awo eye incrementum ha DCOP duty twaruka ane ne nkofo mo ha efa me so ahye ebusuabo se obi bia woka eye asem ehui ade a omo behwe na omo nsa aka no na ne emra no esese eye de fa ho no emra no nso aye maka ne sa no metua so na maka se eye abranti a watoi oye abranti a wote eye Ashoman Estate na ye hwehwe mu kakra ya ye echwe se ye the 3rd of July enyumre mu be 8 o'clock on baby no ofrifie
emra onya images anaasɛ mfoni bi ɛwɔ ne phone so a saa mfoni no na sika a yɛahyehyɛ no in bundles yɛtwa ne mfoni de ato asɛne no via WhatsApp from abranti a yɛfrɛ no Bright Awe ɛsɛ onhyia no ɛwɔ Sherman Estates on an outstanding amount of money bi na fitisa time no ɛna ebusua ɛsɛ wɔn hu ɔmo de hyɛ no ebiem abusua wei aya maame Juliana Oben na ma ne bo ya ode sompa kase ene ya nwumre eno no ne sa ahonti yankɔ ahoma no so ne ya ma ne bo ni opon checheku na naka ne din ne ho ye ne mo nkomo ne musa ne sa so ba bia no so adi nsɛm ya chi akopie he opon ma joy me jo so very ma na ohuna mu te sɛ adom ne ahwɛ yi kumase brono bi wo ho ye fɛ ne dan nyame enwumre yi ɔno ana meta no mo aya de no bi ha na kakra na bibia timi aye fine na boya kase maami Juliana Oben say enokore woni a chi nipa baako wonsu didi mu a kopiepie mu no sa na won so ama ne bomutie medase ebra aposifo enkrata omudi kan edebeto mountain so enam so ema eye oba pani awono no kakafo aposi ejumako ni nkrabate won kramantamu aye maami Juliana kasafa hu eno enam so ama SOMPA kase ebra enra ebeto odwa chesa aposifo ensa kan emu bi ayesu se eye abranti ya oyira ye enna kakani nu a woye adwuma ewo eye immigration se yera eye 7 king amwen ene eye wono a na enam so ema mekopie mu ewo eye biaya afemi etiye ewo eye abom junction ewo eye kwadonya ewo eye enkan mantem on mi sei no kwasem ni ebra mi kokopie mu ho no no ensembisa ene nie me de maso atoto fam kakra meti ye no ekyerese eye abrantie yi a woye immigration ni no kwasem ni woye obi a mpotem ono mu a wo monim se opani oweyi wompe no ho asem waye obi a abeni dombia no obehu na se unhunu ewo kwambone so na mpo na kame te se ebia na mfosem wani so nti no ebra yesusu se opie frifie no ene one ne nanfofo ekokokinta wo baabi emom kokojiji omani bibi sai ni wono ma etimi epie mu mebo anan esanso ekoye biaya aposifo nya ne ntie omkohwe ya na afi ye bi eja ahye ni pedua bi yesusu se ya abrantie ni pedua no won so me kopie mu ho no ye de eye ahyensodie bi esi ho no ma ekyerese ye bambofo atena ye an ye fe security area no nti no enye se ye call esansa asemu emu nhwehwemu eyade eguso ekoso ewo ye aposifo ho enu akire meni abusuafo ni bi enso ekasaye efa asemu ebisa se womode hie yi ekwan ben so ene de di kan ya womode ehu no womo kyerese wo pani saya mpembe na no ofi eye immigration edwumadie na oba ena mo bia apomuden anase bia ubehu ni se ne nigi athletics ho enti no ya wotai ko bia ye omu pegya na de anase omo de omo exercise bie na ni ofi wono ma wabasi nto no yo bia wompe no ho asem kra womu nya ye ombe kasa nanso ensem no afiansa ana posifo nsibu so omo ye mu nhwehwemu na enka me se obi bebie na no akoka asem bi na ebewie eche no ye nso akwakoye boachi bi dinti no wo mo kyerese nya ade ombetimi ni nsentwofo akasa ene na emom omade srede ne se ebetimi anka posifo mo ho nya ha na omunsa entimi enka eye emuye ene ewo eye posi ayare sabia biaya nipa toa anase nipa toa yede na emu ekokokurai na ka eye mortuary ho no no eni yo mo nhwe na fo munsa abusuen sentimi nka na ni ejo mo mpre ne kura bre kura isanse na emu no da so ehye eye fridge mu no eyawudi a na eye abusuen yi omo bedi na de kasa sie ni nyina no kyerese won ba stressa posifo mo ho nya ha ewo eye insemu mu nhwehwemu na woni kun bia ne ho ba asemu no so no omotimi ahwe na omotimi ene no edi nkomo me yesanka mekọ biaya eye support ebeto odwa kyerese opani odi kan ne suspect ye na posifo nsaka ni eye se ho na nkombe kokko hwahia nanso nipa obedi manimu kan ne so
betu me sabre na homa na pusua mi nyane mpo na me ne nako eno nti papa se ubisa ya sompa kase yanso aprobo ni anamontu ayetu e de afa eye immigration officer ye ne won ka tiasefo ho ayesu se na amuyi ya shini ewo eye kwabenya ene ne mpotam wo no no sa na akwakusi asam na wore ho nanso nana wabo ni nyina mu abɔ ne tofa de amaye mpa sansansam no ne ayetete wa akire no eye bebre emu text messages ye ba mu ene response we ba ye ene ne ye ka ho na watimi akwa busuafie ho mpo ama yatese yese oba no kura wase esa bre pa babia wogina no kura prosini babia wogina awraho abanti wontimi ntintaso nto fam sabre eya no kura sa no kura na ade ba ko a enhwehwemu asompa kase ye no ekire se edi kan beto odwa se abrante ye ne watwa nananmo nsebe immigration officer yi no kwasam ne se okuta emma polepole enan enhwehwemu kakra ya ye ne kire se ne manan ne mienu no efrihi esanse omunimi se ne ma no eye mienu pe ne yire ne ye obi a woye babunu a abaiwa so no ani nipadua sisi ne homene so na abaiwe se ohu nimpo sene ne yebia ene asem no sene aboni pisa aboni nyanya o rempo be ho se bia wo ben nimpo ene na kwa akokasa esanse obu nani a ne suo nko a se bia abaiwe amanfo nsuo onhyibi onim ne yede yempo nanso wo hwe nani a ayekọ enu ekire no abusuafo atwa ne ho hia echeche ne wure na anamontuo ene eye amane a yatene nso po kire se ono nso omabona no se mo nwi nsentro ni bia enkasa mfa nsemu ehu ebre sem na nkasa na abusua pani na nkasa beba bonsen na waba abekasa edi ama abusua no Jejeku moni adwuma na sompa wasom ene ho adwuma ne ho akatua no da meka obaje ne ha na oje ne nso a obaje ne bafu ate piao mo na na po Jejeku de yete ne nka no ablekuma ha ya Stephen Kin Amwa migration officer kwa me kura san kanadin ho sem na awre ho kwa benya ha ya o kan say nyame enkan ye ho na se wo Facebook ne so anka abehunu abrante na wo ya abrante mu no ya kire se wo gina ne na so pa san so yakotoko fan fa ba ko no to so fa kotoko de no to so na awre ho asam na awre ho abusia dwane yo Facebook ya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra I pledge my manwana to be faithful and loyal to Kotoko area and the sunshine Mebraho yentoaso mfiri benkum yentoaso Onyankopon emfa ne kra ensie na Abraham kukum na tefo nyina nso ne na bone di fofo nyina nso no wo mo ho ntoma entime empa abusia yentoa ensem no so wabra ye free sare ho sem ne mo na yemfa ye ne enkyeremo ewo abankese mo mampanyi atena ye ne ho na enne ene mansoafo anase anamusifo bese enum ya wonum efri amahodo so mba besi wo muma ya nemu ewo Ghana mem hase no no ya de a wonum ede o mani kyeremu ewo abankese mu ede wo mu so na ase enso ese ede kwama eye yewura mampanyin na wonum se mo kanyina ne se wonum ba wo maba no enye se wo ba be ya ambassadors keke nemom wonum ba betoto ne ma se be ya kesetro so nonko ebetimi akoso ewo Ghana ene waman entem nana amai enum cha de ka ho Gabon ena afe Venezuela ena afe Portuguese fo nso eyade ana wonum ewom bie neno ena yewura mampanyi kasa no wo kyerese Portuguese ambassador ya wo ba ye no ye friend no Maria de Souza Pilar na ono eno wo kyerese Portuguese aban no aye ready se wobetimi ene Ghana for atikwa sese be ya ewiem hyen adwumedie no bibia ebetimi akoso ne no ena mampanyi kyerese yasem de tie ye wese yase de Ghana kane no ne ye wo Ghana ewesa
ene atete apansama eguo yi a wo hwe so obesa toato niema amano aba no wase ebetimi ayeho ede amagana fo a na ni nyina ene sienso ebebie yentaban mu ni age Portuguese fo no awo atu se be ya won so no wo mo abiada wo no wo betimi ede amayen yewura mampanyin mahama ne nsem a wo kan ye no sei na netie. Till today, the most famous tourist landmark in Ghana is the Elmina Castle, which was built by the Portuguese several centuries ago. And so our ties are historical. We also appreciate the fact that the Portuguese National Airline flies directly to Accra. And so that improves people-to-people relationship. I've flown it before. When I was going to Brazil, I went through Lisbon with TAP, and then with TAP to Sao Paulo. And so I have experienced your national airline before. Ghana itself is trying to re-establish our national airline, and at the appropriate time, we'll be looking for partners. Maybe if Portuguese, your national airline is interested, we could do a partnership. But we want to expand economic relations with Portugal, and we believe that we can attract more investors to come and invest in Ghana. Ghana has a lot of natural resources, a lot of land, a lot of water. So for agriculture, for agribusiness, for mining, oil and gas, I mean, there's so many opportunities that we have here with a market size of almost 35 million people. Abusia Ghana mampanyin Roger Dramani Mahama ena watcher se obako eso emia na benu so etokese na wo ya de bia eya na ekwantam ekobasahari sunte no Ghana ye krado se ebehwe ne ne amafofrofo ni titru ene Portugal aban no atokese sebe ya bibia so ebekoye wiemhyen ene esikasem entotoye ho. Yetwa so donkuma wo mai emrase bedwam na totu bia mane soafo a wo hyenyina mahoden eso John Abdullahi Jinapo se wo panyino de atu dwa se nyame yadom na wotwe ya wieye wo mo ebeye nsiesie kakra ewo nyinam enkane no nhoma no ebi ho enti sa maintenance works no a ebekosoro anya krom betimi edum kane abeye donhwere edumienu ko edumiensa entem na ranking member bedweku a wo mo ne hye energy so ewo mrase bedwefi onu kro ya na ya sene manso across so mrase bedweni onunyanfo George Kwame Aboaje ede atu dwase wono wote asem no kra na ene wonwa kakra maintenance de wo mo nkaase yenye endie brano bia no wo ya eno kra ne boa manyina mo nkane ho nsem no etimi gina brane na mom se ye maintenance a enunti na esese yedum kane abeye 12 to 13 hours na eno no companies bebre ohoroma wo mu operate a CCTV cameras ne niam bi etete sa nyina wo ndidi dwuma enti wo mo mpe kwa afoforo bi nso a wo mbefa so na wo ma yes maintenance works no wa bra enya de se ebeha enyuma ene enyina mo nkane ho nsem ewo mai emu eba ne se nya de a ebebo akra yentie se de ode nsem no eto nsentwefo anim maintenance de nya so say at least plant akese no maintenance be koso no say etile no bi asese adenti enebia sa maintenance ya be ya so Nigerian gas no as the end gas no na eno mekanoma increase no ama shortfall bia shortfall our nipa na oye sa entity na sa maintenance no shortfall we get to be recover since mining na you do kanya for about 12 hours odi wahwe mine to say Ghana the people on CCTV camera and security near the wall it's an inconvenience because it's time Ghana I say you give up. Eni ekoti yeyi eye ranking member energy committee ena face mrase bedweni edema omanfo wa cinema so across so mensino emu Owura George Kwame Aboaje wode na no siwie ya pe ena pe ne ono kasa edema asoyeye hwe enyamahoden ene honkobo no emu Ministry of Energy and Green Transition pe ne ono kasa no eye Richmond Roxen wasi we enya amanyosem a ena enya propaganda anka we why MP pa beba begina be kasa asemu ya betu mfuturo Ghana fo ani nyame ne nkan so onipa ono ne asoya ne kasa no ho no achese we nyina enu Ghana fo tie yebosire muka omo tete ho no omo ka na ye omode enu omo ye propaganda kwaku ba ko bese enu nti Ghana fo nyina sa asem no omo mpa boto bi mfa nhyem no omo ntontwene wo kire se sa de we 13 fo no a efiri kwasi ada ho kro no a omo ka no
enye dum so asem na ebeba o enye Ghana fo ne yebedum yen kan ne o na emom enyinam ahoden no ena so e na ya anohoba ene mpani akabo mu ni iye na ifo ya akabo mu a wo mo di bi ba beka ho entinya si e ba bedum kan ya o kire mu sei. The ministry has put in place measures to ensure that we don't have any nationwide doom or any doom as people are speculating that even if these things are going to happen, it will be very minimal. There's a possibility from all indications and from the briefing that we have from the power sector players. We don't really expect power to go off. We expect it to be stable. There are other power plants that will be on at the time. Even if you're going to have any outages, it's going to be minimal, but we don't expect that to happen. Anyway, yeah, the bi na ka ho nempo say ya de kwa ka ho ya fidie ebi ana ye hwie power ne bi agu ne wo mu deda no na ebi ya betu frɛ ho na kogu wa ya bi so na to chimpo a eno no minima ketua bi abegina beka say 12 hours say we eye Richmond Roxon ya wakasa edema so ye hwe ye energy na green transition eso no wodi abetudwa Ocho na se abrewa yi kwemu na boni bia anto o my Ghana wo de wani kiremu abrekuma no fo abato no eyade abato bedwa ahye se wo mo behwe na wonom asa ato no biem sanse bra wonom tomra hye bedwafo de no maame akua friye ne rabra de no nkenkan so no bamba ho nseme toto apinti no ye ba wono wantimi ankenkan ne ma momu ye ama wantimi afa ho sunsun aso papa bia ama meto dwenti ye kasei empesua no so mu nimra hye bedwani neno na abato komisa no ede atodwa se wonom ehwe se ochina da wonom ebesa ato aba ne biem na enipa mienu wesi anase nipa obesa ogina no waba beginam ama yetimi ayimra hyebedwam akonwa no de obedie ede afirimu neno eho ensem no na ene ya adwemtini abedie kire ede ma abato bedwa no eye onmonyafo Dr. Bosman Asare wane ensentrefo edi nkomo edi afa wochina domfo no dom yene a abato ya ebekoso ne ho amansem kiremu wode atodwa na ne kasebo no ene wo kire se abato bedwa no wonom ejina brane wonom jina mfimfin ayiram to no obehwese bibia betimi akofan na pepepe yenso edimu yo na se yenyina ye ka bomu na wadwe kita wonom no yafo wonom de no so de a wogidi yese wochina da awia enkoto no na abato no nkenkan so se ne esitie bia no na bibia etimi abeto bedwasrede Ishia party for the main presser. Ishia money na you say party the baby obi ejina na ojina. Ebe electoral commission so dia na aye ne say ya to ase wie osume nsumuni na yemi ya na wa plan no obi e go the member of parliament dia. Omo mu tumi go bi esa so mu nye bi. Eti the party si ishia ye hu say ya riya asomwe ya ko so a political statement. Ti ani omu ji ko mo wie na electoral commission de esi ejina ya say sasa na mo ka dia 37 polling stations na DC kan wasem. Emu 80 yaya presiding officers are in Rapon, you almost said, only Mayeno. On one end, also said results near the correct. The almost 18 electoral commission at year 2. Now, some 18 now must see the source being where the company said, a authentic results. And the back on the answer to you. TSC and the decision here because the party seen on 1 year to 1 electoral commission at year 2 just said, they are putting here, they are passing by a year and what they want to know. If you know member of parliament. Awusiani pa yatine nken Dr. Bosman Asare wono ani dwemtene abedi ekire ewo abato bedwa no emu na no disem no wokoso akasa no ena wo chensa se Ghana for ye kasa dodo ebinum krampo bu naten ana se bedwako na tese wono mankasa na kogina mu ewo mlahye bedwam se fa woni de besie bia no eyade a eho abato no nkenkan so ne se de besie atodwa no eno ano mu de bedi dwuma na obi hu de bete bayira homemu ye ne won mo musa ka asem to wo aise knaman ya na asa wakra ya wafe na wasafa na fiedi ya won man ka sesa be kire sa abato be sa akoso biem no wose ehu hia pa na nkyeremu asi ase no ye nkonkotie Asa na yebe do say yebe regular election of the Manoff no. Every 7 December ye to abambi no. Commission ye to na mo bebre sabe ya yenya ma e wa the Manoff so be no member of parliament. Ya na edumre bi a ye na ka police stations me sa results akia kini na bo ma ye betu ye wi. Na se ye ka ye declare time police for ye ma police for no ma ya suppress say security 70 wo no enko ye ti no. Tom be boy ho ban ye be kakra.
no say the cast the police for us about my anya dia e betumi ewie the electoral commission ne party for no etu on no e share NDC ne before the two money say they to be any member of parliament my union no wa people no party still dey dey common NDC ejina yen say 37 polling stations results are scan copies of free people no anya dey obeji atu people want to say aka polling stations me only you say one aka electoral commission enyewe na ye declare the winning elections. Penny Pobe the Echaya about to Bedjado Wachiamu, Dr. Bossman Asare, none of this NHaguye. Yedaswa ejina abatwa komisa ni Ablekuma North elections no emu na dia wokwa kujina ama NPP amanyoko no na ekue wusu afriye en wode ato dwa se enipa binom nyaya nanka wapeni baabi atena so emaso wose enya de ebeba so kurasan sa abatwo no wose wogina mu dendendenden contest no nyame yadoma wochena obekobi na beye nafua mienu ntamuniye NPP amanyoko no ankasa friends amtwofo nhyiamu en womo editu dwa se de nyomasi fe kono de rerun no womo enya de a womo ebekobie enti ye de ne anim se MPP fo de womo contest bi na ene se ye da ya yanka bi nhyiamu a na ekue wusu afiri ye ne de abetu dwa se hwe hene ha isi fo no womo mayo madwene se abato no de kwan bia so ebeba so e wo 19 police stations ne se de womo kan de injunction ode koto court kura court no botugu ye no na se kwan bia so se wotimi ejina mu enti awie yi wabra na Professor Kobla Bochi eti edwam ewo for God and country dwumadie no so SOMPA FM ena yeto amane no emane no ena na akua owusu afiri ye kirekire mu se wedie eyade a ebeba so waye krado nso wo so wode nasem nyina ma awurade se awurade na beka nasem ama no nyame yadoma wo kina wo bebie soro ene ensamafo nyina beba beto aba ni bi kwa bia so eyade a MPP amanyoko no nkunimdie ebeko ede ama wo mu Lepacho yesi akan why ya mi sine den masam aye baako anopa baako awia baako enumre menso sama no me si yesi akan no MPP for Ghana mine for one more domi one more pemasem Ablekuma North even NDC for so amodomi ya me ne mwedi agro free yankwala brem munyina mu bochi na mu nkoto aba mekwe free ye otina masem etia se otina the dini menim wo ballot paper no so nkoto aba emfama me na campaigns etiseng emwa the rough nyame akoma me papa na onyankopon bekososo edi ama me nyame bekama sama me papa ya kwa election number winning hands down ya Ghana fenenyi na obi eni chia every step of the way ya calculating 7 times na wowie ye en wode tu dwa se NDC amanyoko ne candidate ya wogina mu ewo ehonom ene nkrofo bia ne efiri sa aba no womoto ye womo atata no na ye hyehye ballot papers ne ye nioma hudu bi wo ho wose womo try bia se wonno akua afiri ye won frustrate ne pants wose wonno na bam emuda Professor Mutinti mensa edie na dia wo ma ye nyina na wo de fa ye dia fa ye titi pink sheet ye shi ballot papers ye shi school dan NDC constituency organizer ya mo fe no kalamu adamu one start any etutuafo ya NDC candidate ni so ti ho articulation center ho ana ne organizer and better paper etiki question no obo ni nsem na ma ye sadie we nyina awie mu wie ya ade ayanka ya woti ya pere election na rerun ni nyina ye electoral commission ma ko share de omweti so omumba mbe ya rerun na me de me se masem ye urade nkasa mame urade mpega ne mu no ma muntum bi ensi otina no ma ne nyomnyam enda di Ablekuma North bon sorry waka na munsem nia mo ba mo ma me ekwafie munsem ya nyomnyam na se na mo yese ma bembabu dabi amuda saa mununkum no nyame yadom ochina ne ebehwe se ebesi se ensi enti na akua wusu afriye ya wono eye NPP parliamentary candidate ewo Ablekuma North ene for God and country so en wo de sansemi etudwa na yegusu gina ho se mununkum sio mununkum ansio abato na beba so na nipa wo ka se ye freno Joshua Alabi enye professor de no a we Joshua Alabi a enkramantem ha se wono eye director of elections edma NDC no won na ka se wo kire se nyame yadom wo kina
china brajo akoko bon se ko na wonyina efiri kwashema ekosi Santa Maria ekwa bintu emfinfin ho no a kosi odoko official town odoko ankasa because Kaneshi first light ho nyina won begira ho na wo sire se wo bia bonitrim se wo kwa akodi boni a se nipa kro no e woni ho won fa enu ntu ne ho fo pa enu ya number 1 number 2 se won tu ho fo na ba presi fo abechew enu nti now de no asho trim na mom wo mo ndisi fo de wo mo kantam din sie se wo mo kodi nkunim ne number 1 ne to sum yenu bio no ebe ya sumdwe brajo wo mo pa sumdwe Joshua bi na kasa yo wo so wo mo koi e ya sumdwe se brajo. Absence in what way? Until Friday, we will not know. The bottom line is that the ballots are being printed. The face of their candidates on the ballot. And as I speak to you, whilst they were seeking injunction, they were doing pockets of campaign in the constituency. So, I don't know, unless you have concrete information, especially what you've been told and what is on the ground, I am not thinking that they are not participating. But if they are not participating, it is their right to do so. Enti Joshua Labi no opo wampo obo wamo obe participate eno no obi bre munkum no na munkum ne ba nso a still asumdie na munkum ne beba afeyen kwa homa ne so na yade Ebenezer owusu ansa emo enkomo enkraya yensa eka ewo hasenom no ene se galamsey tax force ya nansen ya da ban ne pa won hontoma no wono mu adwumadie ahodo ya wokodie nyina ne se ekwaye brentu ho nsem no wakofade abo won boso no abo ho bansa be ya fomagudie tu ahodo ekoso e wokwa abone kwati kwan so no wobetimi ahwe abra na se no watu ase now so enkra ye nya ne se small scale miners association won dwem tirani yewura kodwo pepra e ya ade a ene wakotwintwa wonum dwumedie na namu ewo abra na wonum so edi won dwuma akohwese wo mo tu fomagudie wokwa abone so ewo disre forest ho no e ya ade a wono so ne ho akoka adwam ewo empanyifo ensem ebe wo si yanka amadwoe meje so hene me dafo na ho ti say me ho ye na so okropo krai wa hase boye nkyeremu adan na yewura ya nya nti yesa kwadwo pepra task force wakodi wo mudwuma okotwintwa na mu me da se ebo be tu no na sa anti task force we ebe piemu ewo Hafuano north na Hafuano north no ewo Asantema se eno na nam so ma sa security task force which say minus a wo mu ho no ya de se wo mawura forest ni mu elusi ka ho bi ma omuye ma de se omu ba ho no ba ba chichi sa minus yi na omu suso edu mu aba kuma se na omu de mra yirekete e de achi wo mu na no na nam so ma president a oda concern small scale miners association ano eti ye no che se wono ankasa no ne members ya de se ka hu bi nti wono ankasa etu anamo so okwakwa kohwe na sa dwumadi a ekoso no so no watu hu anamo no abo na members no eno na nam so ma won kodu ho no wo ho kire se sa security task force a ma ba be mu ho no ya de se wo mu didi ska na afa so no sa excavators so a esifie nyina no so ya de se wo mu twini nyina e de afiri ho eno na nam so ma wo so wanti ate se said that what bad excavators ni e wo fie dia na de na wo saba ba sesa excavators no wa bra any forest area aduma enu ti wo busa enu kwasam die pote pa anase botaye pote be na ta chire ma wo mu ye sa adwumadi enu na nam so ma police for wo gba ho che se asesa asena wo kan wo twintwa wo ma na munti wo ma che no etu wo ti na na ho do mu ba no so a omde ba be pie mu nkawe a wo de ba police for akate a eno kese ewo nkawe ho no asese abono kase oguso ewo police for a wo mu nkawe kukuma wo mu to na no ase na afesusu ogu ye che wo budi na bo akire e de na ba be pie mu enkramantem a obo be to na asem no hwehwe mu so ewo enkramantem wo ebe ma ya fawo esi asenom na ye ma moni yo ene adwuma pawai that's me never Ebusia yankratofo ni ya wotonkra edi free eya Hafuano empotem Asantemantem de mayen Ebenezer owusu ansa na ma ne bonchire mu edna wotoma ne yen National Security Operatives be a war Asantemantem en wo mo de ato dwa se enye no kora da na nsem mu asem e ba ye se
security task force bi ene omanfo e wo manso mpatase wo de abo ani a enya asem kuma na EGD say eye national security operatives fuo bi ene ne omanfo no ekoye saa de ne wo ho na wo mu ekire mu se ene enti a wo mu se enya wo mu no eye operation bi a Inspector General of Police Ora Christian Teteyonu wono na nano brada wo hye se de be ya wo mbetu efom agudi a yetu emfa mra kwan so garamse yase ewo empotem ho no wo soma ne mrantie ne bi se wo monko no wo monko bo ban na wo mo enhwe senhye ya ban ne pese wo de ba na eboa kurakura yensu ansuwa ne yensase no aso wo mafo no wo mu diso ana na wo mokoye no wo mu hunu se ya parke afidie mumuntumi bi excavators ibs sisi ho ya na nya asem kuma no wo mo se na excavator de ye parke ya ede ne ye de ye enye galamse ne ye de ye en wo manfo ne wo potem wo se na wo ba ne ya parke excavator eno chese ye tu efom agudi emfa mra kwan so nti wo man pene wo mokora emabunu no wo mo ne security adwumayefo no wo mo de face so kora manipa ba ko famu praye ya wo mo de no kopie mu e wa ya sabia na Owura Ivan Bilson Yeboa ene ye deputy Ashanti regional security coordinator woni semtwofo edi nkomo no ene wo so wo kan sisudua se adwumayefo no wo mo ko ho no mo a wo mo ye bambofo kopie mu wo mpatase ho no wo mo nye national security fo na mo mo ye aprosifo a IGP Yankasa ene soma wo mo emo koye. On any day that we would have to do any operation, we need to seek approval from our superiors in Accra and RESEC in Ashanti region here. So we couldn't have gone to people's home, taking their excavators. That is not part of our mandate. We want to re-echo this. National security will come after you if you are mining in river bodies, mining very close to the road, putting road users into their lives into danger. Eni ayekotie ye eye Owura Ivan Bilson Yeboa ono ene ye deputy Ashanti regional security coordinator. Na yegusu gina efom agudie etuo ene honkobo no emu we eye ne a emfa mra kwan so no blue water guard ye we priesti e wato emantamu won mo aka won ho won ko ya chanfa machine makoma konwotwe won akwaje ene e pumping machine de chan kurei e bra kati ahonwi we nu eye straight na won ko ya adwuma won ko ya in fact na do so pa won mo so wo wa no mo te se anoma bi suo anoma na isuo no ano na ye momasen kwamponsa amponsa no enhye da nye nipadinsa eye mining site edi am de ato de amponsa wa heman community no mu ha ene wom so ene amponsa de ene ye ntetemfa so ne enko ene wom ko no wom nyina obi abo no wakinji akama wom te fa so wom du enchenchen hwan kobra nsuo ne nchen ho no a wom te twatu ya se enkrofo na huwan wom aye legal mining wo ho no wan huwan wan dikan huwan kura wom te wo hugu mu ena pu a wom edwane ye wom dwane ya wan ko ye pe wom ko hu ye mpanifo no ko ye wom ko hu ye se ei se chanfine machine fire tutututu wom de tu nsuo no na ne ye wom de tunanu tu nsuo na sesa wom nya makoma nwotwe enonko ena afa pompe machine ene niam ahodo bebre ene wom blanketi na ne sesam ho se ya edwo sesa ne nyina no de koy won tire se we no eye 1 2 3 and one day ma se won nim na ko sampotam ho no won chiw kutubi a won de bebo no esenia mani huni afei wo bibia won ba chiw bia no won do begina emra no enso ano Every abusiafo na chese hot bite kasebo ena yeda soa ya yede esomo ewo SOMPA 106.5 FM across so na mamimisa osese na wo sori ye wadidi wadidi ahye bibia wutirimi waye ne kama weekendi omanfo kwayi wo muti akese apempam ntade programs ahodo na mpacho wo sie gu wanum no wadwene ho de bra na wo feeling no wo ne kasa na se won pese wo bebu atwetwe nti wadwene maso se enka efiri wanum ba ne mwa me pacho eye yaz toothpaste ene ne brush eboa ebo sene ho ban ye brush no a yaye no eno a ano nya din bebre ena ano nya mre eye ha ene ho enti se wutimi eyusu a eyiyi wo sia senkeka wa ne nyina edi free ho obi bese ye nkawa eyi ni nyina edi free ho ema wanumu ete kama obi a wotwitwe osi ana moja eba wo se no enye white da
wo de wo se ye normal umfa yaz entwitwi wo se enti na wo se ye normal no ma wo se no embright na wo kasa wanya kukuduro e de akasa bowura bebia ye tonton bibia wo se wo pay yaz toothpaste ene ne brush number no eye 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 3903 38 eno eye kumasefo no frɛ na kotu biton na woton a ye beto enwumre ohene yire ba na waboa pesie pa anya asem ketwa ba yire kama ene anya do stew ya tu na etuatuamu wo ba ye ne ye kodi abetena se aba be ye news no a apam te ba ko a wasore kwase nanum nye ne de na me so boa wunhia time herbal mixture me pacho time herbal mixture wanum ato a wuntimi ne de ye de aduane besi wa ena enya me de me pacho enya aduane na enya wudewu wanum ato wonnom time herbal mixture malaria na etete wo obi ho no obeda sorry body pains ne honam nyina ye ne ya me pacho kope bitɔ wate na emwa entu saa yaw ne nyina ase time HH mixture ene ne capsules ne de se wo how e wo immune system ni yade bia ba free bonto mampani mahama betie free range eba na abesa wase ko eba na abesa wase stroke ne beba hey malaria ne beba cholera ne beba chesa wo de bia wo yare wo immune system no aye weak time HH mixture ene ne capsules ne yekanfo e de ama wo oba timi nom be matimi nom wo a empamu agudie no wo kɔ hɔ no mu a wo mmɔ ho modern esa na ugu mema n'anim ase kɔpɛ bitɔ ne nom ɛbɛboa wo bɔ wura baabi yɛ tonton enuro bia mu wɔ Ghana ha wo benya bi na mmom sa wo pɛ no dodo atu a ɛyɛ 0244 417669 0244 417669 na weekend yi ekeka koyi echina blekuma nyame yadoma de ekɔ hɔ nyinaa ye kotwa ni abeyi wo Facebook e de amamo no eye Techno Spark 40 series en ye de kotwa Techno Spark 40 series no eno ne ye de kotwa event no sanse video no ebeda ho clear bibia enkekawa bia nim wo hwa no wahu se che ye zoom in se dan kora wo behunu obu ho ko event bi ase anase wo wadwo kura no wo pese wo twa picture jeri no wa be frɛ wo adwa mfa phone ni mama ntwa picture aden ya me camera ne nye wo brempo se djuma wo mu ano no wanya hunu Techno Spark 40 series no Techno 4 de eye papa en wo de aba dual system na feature no eye ade se ekonkan ena wo di twa picture so de ye video the recording music video sin nyama bi etete sa ekoyie pa eye slimmer eye stronger na sign sparky everywhere me pacho Techno de we stop at nothing enti bowura wo mo shop ahodo a ahyeta e wo Ghana ha na kone kwajibi me pacho enchiremu bi afre 0303 980205 0303 980205 na one wo mo entwetwe nkomo midima for herbal center se wo stroke abubu agu wo bra wo besore anante wo se diabetes na aka wato hwache wo kidney no problem wo ho be ma ne wo ba ma ware mfie bebra wo ne ma midima for se wo che ma enti momra na momanyi bi typhoid malaria na etiti wo wusisi wo sore an wo aka akonnwam me pache okotodwe wo be sore na emu abuse ekpen emu ato na waka agina ho midima for herbal center se bra na doctor at the time bebeto yare no eso enkran pokwase mayira en wowo kumase abuakwa agogo womani aban school no na edin hwanim number ne ye 0244 774282 0244 774282 ana 0500 7272 15 sciatica originator pace setters commandant any researcher no eye 21st clinic me pacho sciatica na ye yade woto asia sane ba onai emuromu ye honom no eba ne ntin no ehye ho na ho techema ene ye frɛ no sciatica enti womo a womu tu asia wo Ghana ha eye 21st clinic ukɔ honom a womo ene obedi nkomo kama na woma hyew ayi saa wo yaw no edi afiri wo enkran Tantra Hill runabout ɛhɔ ena so ye ne butu tema kaso akuma se sunyai techima nkranza takwata de brekum go so oboase kyese baby ya obehunu 21st clinic ewo ho 0540
311 0540 311 ye num nsuo ne ye minimu ate ye minimu ada ho ne yetimi akasa de kase ye bona brewa eye kasa mineral water kasa mineral water ne ye de serve ya hoho e event bia se wo Ghana ha sei ene oko program ase ne an service nsuo no a me pacho program na nkoyie kasa mineral water eno no biaye biara mo ton e wo traffic mu ye wo sachet de ye wo bottle mu de ye wo akese ye de CCC office nti companies ahodo monkona monkotu bie na monfa enserve mo workers na bibia entimi enkon kan taifa enkran hia ena atenaye no ebutuo back hospital echi ho eho ena kasa mineral water wo mo atena ekese no ewo ye de afamfidie mu enti wonom a enya de se ubenya nsunsuanso bone bia ewo achire 0206 469430 0206 469430 womada woroma ye dane ye ho nsem aka achire ene ye ba ye de beto aso Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia mesin finfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboy. You can call it Slim Macho, make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say obey a Guyana. My yanadi show. A Techno Spark 40 series for cry. Abejamas. A jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is so come on. Check. Battery no one body. Nessa Chanso. Check. Crystal clear AI camera. Edimon Fonia ube tucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edima games how ube. Who's streaming? Who's snapping? Who's slaying? And they were flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. Ye dema omo mu ye bold, trendy. Ye Gen Z. And they will be bien to me say ohukwa. Memory fi mami. Ene papa nso. Long lasting battery techno is your plug. Yen intemte. Bora Techno showroom bia. Ana dealer bia ye jina tum. Ewo Ghana fane nyina. So what north south. So what east west. Abre bia no obi wo hodi ma. Ne nyina bo no edda for kra. Edi ekra na wo twen. Techno Spark 40 no. Eye slim. E bo adwumante. E spark baby bia. Obetimi afren. Ewo 030-3980-205. And I say follow yen ewo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku. Minim se wa yeshe. Me kwa manane. Now so ebony show one embasso. Male Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Era me
Mepacho brana me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time eba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time eba me hye esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time eba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no. Time eba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wofa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o time eba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejodi nkratu yi atu. SOMPA TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpa SOMPA 106.5 FM Accra. Hot bite kasieno ne nsoso ena yede Emma moya etwa ede fa SOMPA fidi ahodo ya wo men introdo ne introda so yatoa pansam ewo ho. Na yatoa so dia ne yada so ejiremu ewo illegal mining ho nsem ya agentre ha. Efri fie kodoko ho ebesi ne aban bielo bekwa babia no. Waya na fam die so betu ase nso enkosi aga ya ye Roman panyi John Dramani Mahama ba ye wadi nsi aka ntama wi abo anyina so sade nso agu so se emfa ho ne de besie biada no ne fie nan no ebeso no no ahwe etimi abra ano ase sebe ya yenso no ye ho beto ya ma yensa ase ye kwaye bretu ho nsam so no enya asomdwo ede ama ne kra na enam sa yo so ema ye kasei se ne wasi ahye bambo adwumekuo no kutupa sa wanyere wo ho se be yo betimi aboa no e wo setimo po we se so no anam so amasabre ye kase Central Regional Police Command no wonom abo wo homoden ama ekuro bi efre no abra eye Upper Denchira West mesinimu e na ehye wonom ete se ekuro no mufo ni bi ne a wo bifo bi atokese eyade a wonom eye galamsey bi e wo ho na wonom din tete kwaduru ya no eyade nipa nso ye kasei wonsa aso won pechi ya Latif Abdul Jima wanya finshiano aduonum enum 55 Mohammed Beron so enya finshiano aduanan enai 44 George Azu 52 Kingsley Owusu enya finshiano aduonum yensa 23 Samson Afeji enso enya finshiano aduanan enum 45 years ena fe Simon Atakpo wano so enya finshiano 21 years ena Andrew Sotunso enya finshiano aduonu ensia 26 na watchere se enye wonko na wonsa etimi ka wonom esanse watchere se ebra na wonom ye adwuma na niema ne akade ahodo bi ena ne ka wonom ho na police for ni kire mu se ye hu ye galamse de wo ya enka won fa tuo nya hwe eye chanfan wo hia wo cheso wo hia wo hammer ena afa wo food ena afa nso pumping machine ya wo di betimi ede ya na unya plant bi a wo kwa amrama watimi di abon frama wa bra wo totototo niema e wa ase ho nanso edo mo kwato wo mani a abusua one single buy to etia ne bi no ene da hoi afa two pump machine no so ye tutia ne bia mienu ene no so eka ho na wonom ekonya etuo mo baba akoma aduonu ensia 26 afa excavator si mienu ena wasai eje ka ho ama eye 200 excavator monitors bi enso eka ho nanya no nkwada motorbikes de yen register ene makoma yensa ena afa pump machine so eka ho ena afa abobo yanso ade a wode esi wo machi na wachire se wachi wo munyina da ade akwakwohye kukumu ya police for no hse hwemu mapaye esi ase no ekoso na wachire se wo mu hwehwe mu no wo ntete ne kire se nya ade a saa ne ma ne nkwa na wo ewo mu ho na wachire se excavators ne bi wo ho a na eka ho so mu de akosie baabi nti ye kasai police for de kire se wo bo homoden ama hwehwemu atimi esi ase se be ya
machine ni akade ahodoɔ ɛne etu ahodoɔ ya wɔn nsa kan yɛ no baabi ebi hyɛ bia no wasa to akɔgye na wasa de ayɛ adanse atia wɔn mu abra wɔboaboa wɔn ho ɛde wɔnom akɔgyina mu ɛwɔ court. Yɛtoa ensɛm no ɛso akopie mu ɛwɔ asokore mampɔn mensi no emu na abeto dwase security council no ɛyɛ music no wɔn atua na mobi ya no wɔn kra de MC ya wodi wɔn anim Owura Ben Abdallah Alhassan na wɔn adwene wɔn senka nurobɔne ɛho ɛyi track down ɛne wɔn ɛkɔ akɔyɛ na wɔn edidi mu an wɔn kohunu sɛ facility bi ɛwɔ asonase hɔ a kyese ɛhyɛ slums no emu baabi ɛhyɛ no yankyerɛ wo awuhu na wɔn kɔ hɔ no no na ɛyɛ ayete sɛ pharmacy bi a wɔn wɔ preti na pharmacy no yɛtɔn nurobɔne wɔ hɔ ɛna adeɛ baako a no wɔn yɛ wɔ hɔ yɛ nhwehwɛmu hunu yɛ sɛ nyensanyiguo kyese ɛhɔ na area girls ne boys no sɛ wɔn pɛ so wɔn kɔyɛ bibi ɛte saa ɛhɔ no wɔn de wɔn ani kyerɛ na kyese illegal abortions na yadeɛ sɛ ekoso pa ewo saa atena ho nti womo ebowura hodom no womo ekyere mpanimfo anu womo eda saa pharmacy no ano ena afa niam ahodo bi anu womo didi dwuma enya papa nyina womo esiziye na MC Ben Abdallah ene nsɛmtwerɛfo etwetwe nkomo no sei ene wadi tuja. The search that was conducted over there brought out a few illicit trades ongoing over there. There is, in fact, an operational pharmacy there, an illegal one, of course. There is also a clinic that is running there. And our intel is that they even do illegal abortions over there. And this is a serious health threat to our youth and our community. And so we have seized some of the drugs for further examination. A lot of illicit use of drugs also among the youth over there. So in addition to endangering the environment by way of very poor sanitation, they are also using a lot of illicit drugs, and armed robbery activities are also very rife over there. And so as MUSEC, we are going to sit down, assess the situation and come up with very concrete measures to curtail the situation for good. Enya yekotie ye eya sokore mampon MC onunyanfo Ben Abdallah Alhassan. Yɛmfa nsɛm no nkɔ wie mu ɛwɔ abrochima mu na Brazil mampani ya wɔte akonnwa so sesi ɛyɛ Luis Inacio Lula da Silva na wɔno ɛne wɔkan wɔse ɛnya ntɔ ɛnya ntua ɛna no wɔ hɔ a wɔnkɔte sɛ Donald Kwaku Trump sɛ wɔno wɔde ɔhamu nkyekyɛmu no aduonum ɛde ato Brazil fo so saa tariff na wɔkyekyɛɛ no wɔn nkɔ nya 50% no sɛ amen how saa okay. Sasa no work and ya. One also the 50% at the to America for so. One also so you me through me. You do me, I do you. You are Luis Inacio Lula da Silva. Actually say Donald Trump want to in America. Now one shamra and fancy our no Brazil for. As I say one more Brazil for one your man once one the one. One for almost near my almost 1 more year. In this out to her now so the America oh superpower into the happen abaya. Oh the at na group na dimensem. What is better than come ready men na make sure say plaster akra unfa bi nsi America unfa bi nsi Brazil ho na de bi nsi Brazil we say kim 50% odi ayame no me so me de ayo na fi asem e de na asem eko asem e de na asem ekoi na eno so ene egina na ensem ahodo a ye de besom say hot bite yaz toothpaste and then a brush kase bono ye de nyina si na fei e na ode wa fidie no ato ho a ensemo a yede bae na de dimu akotene bi ene se Ablekuma North abato ya nyame ya domo electoral commission ede hyehye so ewo mensinu emu ochena no na nakua owusu afriye se kwan bia so yade se wogina mu dendenden pani ya wani amansan bonkomo ewo Ghana press adwuma ko no nkramantem ha a kire se no kure abrantie bi enipa bi kodi nanyim ewo Ablekuma ha ya no womo achi nipa baako ewo ho a wobo ahwehwemu Mampeni John Dramani Mahama so de tuja ewo kase so se wo hwe ne mu kwan se Portugal ban no ene ye beto kese se be ye bibia so betimi akoye ewo ye wiem hyen ewo nsem Sara enadom kuma no so ede ba ye se ensem a energy minister de beto dwa se nyame ya duma na wotwe wieye womo ebe ye maintenance bi nam so amanyina mo nkane no wo mbedum no kakra no donkuma no kyerese enya de a ebetimi aboa na foforo bi ka ho ena enwumre
yɛde ne nyinaa ɛba yɛ Yaz toothpaste ɛne ne brush wɔn ɛna ɛsɔ yasene kasa mineral water ɛnso ekura yɛ mu dendenden a wɔn de aboju nsuo ɛde aba edwama so ya wonya bi to ebetimi aboa 21st clinic ɛyɛ sciatica expert midimafo herbal center ɛsɛ bra fa ɔyade ne bra na doctor at the time ɛbɛto so Techno Spark 40 series ɛno ɛna yɛ the latest phone in town wa yɛde etwi so time herbal mixture ɛnso ɛboa mo apomden ho nsɛm ɛtimi akɔ enkan madaworoma mo messages kakra mo de aba no yɛmfa bi ɛntoa so messages no ɛyɛ Hajia special local foods na daworoma nti ɛne yɛde brɛ aduane papa nyinaa fie headquarters ɛyɛ Hajia special local foods kyina fie ɛyɛ amon nsɛm ano na mbɛdidi paa Hajia special local foods ɔbɛma mate denne wana daworomenti yɛmfa messages ni kakra ento ato ha na na kwa mabo atendi fra Blue Central was say a glorious happy birthday nkoma bigala mo wono so ne de kakra de baaye eno no na master planner junior Kentampo was a policy analyst was say mamenka ne brofo na President Mahama and the NDC should be serious about LGBTQI+ 1 2 3 go actually. They should stop playing with the minds, with our minds. Why did they abstain from the vote at UN on the LGBTQI+? We question mark pan we say. Baba Mahama, Eddie Friwabuaso, I said, Nigerians are running 24-hour ashaw. How? How Abuase? Oh, that's a 24-hour day. I come baby, Anyasa. Baba Mahama, they are the abandon. Commensa pillar 2. Was it? Dollar no. Was it been pon fi wani? Mafi. Was it dollar no? Eko for man eko. Nanso still. Dokono bo 5 cities ne 7 cities. Yente so dollar eko enso sani ade na ye no. Se emperifo mama asem beba. Comment say pillar 2 sandi abeba say honorable ekwa free. Kukurudu. O say ebefa. Kukurudu. Ebefa. Asin chakasi nkoma brighter sifikumi ni awade aba wa ha say so no no ya fa komonisi ya na so ebefa asabni bobo asenso ya na wono mase omo to free asante man na baba Mahama obo ase ene Rahim ranking piaga mo nyina so de omodie no ebaye na SOMPA 106.5 FM Accra ensem no sate ye wotechima na eye SOMPA 106.1 FM Kranza eye 90.7 Sansona Sunyane eye SOMPA 98.9 wodo ani kyerem wodoma SOMPA 101.3 FM wote yenka ewo ho afi kumase Asante Matem Kropoma ya SOMPA 93.1 FM ena takwa SOMPA 101.1 takra denso te yenka ewo SOMPA 103.3 FM Adavopa Radio ewo France Paris wonom eton semi bi edemadehye ye wo ho decoder no so na eya SOMPA FM sanso ena Facebook eya SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live on so ewo YouTube ya yade ensem no ebesomo ewo ya no so no eyebe ohene yire Mami ekuya yeboa esia mabronya abrewatia mene ADWOA ASARE ene yebra Obrempona na kwaku ampoma grandmaster na yes sorry na prophet mango day eba betena se na third service no what they atwasu gidigidi e dia amount koso ama fidie no enda ha yadamu nyina se ama momo eni ti ade hye